ariko aba bazalendo bo aho bari bagashaka kwendereza n'abiturije kandi hari amasezerano yagiye asinywa. Abarundi bakabitambika na FARDC kabitambika kuko bo bumvaga nta mabwiriza bagenderaho, bumvaga nta muntu bakubaha, bumvaga bicyo bashaka ngo no kurasa umwanzi. Nta gahunda bataza ari nande. Hanapfuye benshi. Ubiza gukomeza rero bigenze gute? Byaje gukomeza babazarendo babonye ko basigaye bonyine. FARDC iri kubatera umugongo. FDNB iri kubatera umugongo. Babimye ibikoresho bya gisirikare. Wa mushahara nawo wahagaze. Umushahara wahagaze. Mu magambo make abazalendo bahise bibona n'undi bongeye kubingegera zo mu makaritsiye. Yego. Noneho bamwe rero banze kwemera kongera kubingegera zo muri karitsiye cyangwa gushyira imbunda hasi ngo basubire mu ngo zabo bajye wabo. Yego. Uzi icyo bakoze? Bafashe n'imbunda nkeya bari basigaranye. Yego. Bajya kuri route 5, route nationale 5. Ku muhanda nimero 5. Eba nuzi icyo bakoze? Baragiye buri metero 100 bariyeri. Buri metero 100 bariyeri. Buri metero 100 bariyeri. Leta ntibizi. Leta ntiyabibemereye ntiyabibahereye uburenganzira. Ibyo bahakorera leta ntibizi ndetse n'ibikorwa bibi ku baturage. Birimo kwambura abaturage, kwica abaturage, gufata abagore ku ngufu, gutwara imyaka y'abaturage, kubambura ihaho no kubica mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Kugeza ubwo Guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki kimwe mu bibazo yajyanye Kinshasa ajya kubonana na Tshisekedi, banaganiriye ku kibazo cy'abazalendo, noneho bonyine ubwabo batangiye guteza umutekano muke ari abazalendo kandi ari bo bamufashaga. Aha. Mu butumwa rero Jean-Jacques Purusi yakwiye Kinshasa harimo ubutumwa bwo gusenya wazalendo. Bizoroha. Gusenya wazalendo bizagenda bite cyangwa bari kubikora bate? Ninde ukuriye wazalendo ku rwego rw'intara y'Amajyepfo? Nuwo musanzwe muzi General autoproclamé witwa William Yakutumba. Uriya bita ngo Yakutumba Dodo Jada. Yego. William Yakutumba Dodo Jada. Hari n'amakuru yaramaze igihe avuga ngo yararashwe, ngo ashaka kuba yaranishwe, ngo ari kwivuriza mu Burundi mu buryo bumwe cyangwa niberege. Arahari nta n'igikomera afite. William Yakutumba rero ari kumwe na General ukuriye ingabo hariya muri Sud Kivu ku ruhande rwa Kinshasa. Ako abakonje atavuga. We ntabwo abagomba kuvuga. Ajye muri bari abazalendo bamurasa bamwice. Yabarekeye. Yicecekeye. Yakutumba bari ufata ijambo. Ariko yavuze ko ngo leta Kinshasa Tshisekedi yohereje ubutumwa buvuga ko bariyeri zose ziri ku muhanda wa 5 muri Sud Kivu zose zigomba gusenywa. Ikibabaje kinatangaje za bariyeri zari z'abazalendo. Ubu rero hari ikibazo hagati ya wazalendo Yakutumba ubakuriye n'ukuriye igisirikare cya leta. Nidukuraho bariyeri turabaho dute nka wazalendo? Igisirikare cya leta ko cyatwanze, ko cyatwamaganye, turabigenza dute? K'ibikoresho bishira ndi tubona ibindi tuzabigenza dute? Ese kurwanya umwanzi byararangiye? Ubwo umwanzi na FCM 23 n'abandi byararangiye, bihagaze bite? Bakabwira bati mwebwe ni mukure izo bariyeri nta ntambara ndetse munasubire mu ngo mugi wanyu. Nabonye banarasana bamwe banabafunga. Wazalendo ntibashobora bakabashyira ku yego amaboko inyuma. Wazalendo ntibashobora gushyira intwaro hasi kuko muri bo harimo abafite ibyaha, kuko ubu none ntabwo Kinshasa iri kubabona nk'abantu bayifasha. Nta nubwo na Kinshasa ikiri responsable kuri bo. Ubwo rero uri yubakuriye azajyayo Yakutumba kuko afite amaze imyaka 30. Nabonye afite pause. Umva nkubwire, amaze imyaka 30 mu ishyamba, araguma mu ishyamba. Laurent Désiré Kabila, Sir Joseph Kabila Kabange yari yaranze ko bakorana. Inde wanze? Désiré Kabila yarabyanze, yanze gukorana n'abamayimayi ba Yakutumba. Joseph Kabila Kabange yari yaranze gukorana na mayimayi na Zanyatura. Kabila fils. Yego.
Kabila peri yaranze, Kabila fisi aranga. Umuntu wahaye bariya abantu ijambo akemera gukorana nabo ninde? Ni Tshisekedi. Bivuze ngo imyaka Laurent Desire Kabila yayoboye bayakutumba bari mu ishyamba ariko ntibakorana nawe. Imyaka 18 Joseph Kabila Kabange yayoboye bari mu ishyamba ntiyakorana nabo. Uwakoranye nabo ni Tshisekedi yagiraga ngo bamufashe kurwanya AFC 23 birangira n'ubundi byanze. Byarangiye bigize bite? Byanze. None se buriya Mai za Yakutumba bari abasirikare bazarendo bayakutumba. Nibuka ko bari baritabajwe cyane muri Uvira bavuga bati ewan ni twebwe tugomba ko habane naho bashyiriweho amaprime y'amadolari. Yego. Bavuga bati uyu mujyi mu protege ntazagira umurinde. Ntazagira ubucaracaramo. None Uburundi bwakohereza zira FDNB ariko atari abasirikare bafite imyitozo ari imbonera kure zambitswe. Nawe fata bazalendo. Ufate n'imbonera kure. Ubohereze ku rugamba. Batsinda uruhi. Bari kurwana n'amadubu afite uburakare. Bari kurwana na M23 yambuwe ubutaka bwabo bashwiragijwe bakuye iwabo. Bafite gahunda yo gusubira iwabo. Ukazana abo basivile ngo bahaye imyenda ya gisirikare, ngo bahaye imbunda bikabacanga. Nta uzi ubwenge bwo gukoresha drone wagera kuri urwo rugamba. Drone zigahagurukira kapitali Bujumbura kwa Siyoni, izindi zigahagurukira Kisangani. Bivuze ngo abafite ubuhanga abagumyeyo kure babohereza drone imbonera kure na wazalendo badafite ubuhanga na bumwe imbere mujye kwicwa. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ntibikiri inzozi gutunga imodoka yawe kuko hamwe na Kim Transport Multi Services byakemutse. Dukodesha imodoka zigezweho kandi zifite ubuziranenge ku rugendo rwawe, ubukerarugendo, ubukwe, inama n'ibindi bikorwa byose. Tunafasha kandi abantu gutunga imodoka z'amashanyarazi ku nguzanyo mu buryo bworoshye kandi bubafasha kugera ku nzozi zabo. Dutanga serivisi za taxi zihuse, zizewe kandi ziboneka igihe cyose. Akarusho kandi kubifuza gukora umwuga wa taxi muri Kim Transport Multi Services turagufasha kubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire gukora mu buryo bwemewe. Wadusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'umurenge munsi y'ikibanza mu nyubako ndende ihari urahabona ibyapa bya Kim Transport. Wanaduhamagara kuri nimero arizo 079 37 93 99 cyangwa se ukaduhamagara no ku murongo utishyurwa ari wo 33 64. Wanadusura no ku mbuga zacu arizo website www.kimtransport.co.rw, Instagram nayo Kim Transport, TikTok Kim Transport. Kim Transport Multi Services, icyerekezo cyawe ni inshingano zacu. Mu mutima wa Nyamasheke ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu hafunguwe hoteli nziza cyane, Ibigabiro Hotel, ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka, kwidagadura ndetse no kwakirwa neza. Ishimire ibyumba byiza kandi bigezweho, ihebuje ikiyaga cya Kivu, amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga, ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose. Ibiruhuko byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel, aho ubwiza, ihumure, kwakirwa neza bihurira. Uri mu Rwanda, uvuye hanze y'u Rwanda, urashaka kuruhuka, ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 96 cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com. Ibigabiro Hotel niho honyine ukwiriye kuburi n'abawe. Kaze nanone
ku Rugendo Online TV ndetse na Inside Rwanda TV, hose urahadusanga. Abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mwese twizere ko mukomeje kugubwa neza, mu gihe ahatangirwa ibitekerezo mujye mudusangiza amakuru ndetse n'inyunganizi. Ibyo byose tuba tubikeneye kandi tuba tubinyotewe. Amazina ni Jerry, ndi kumwe na Sympatique nk'uko tumenyereye. Turagarutse. Umeze neza Sympatique? Yego meze neza Jerry, meze neza, nizere ko nawe kandi umeze neza. Yego, ni byiza ubwo umeze neza. Yego, reka twigire mu cyatuzanye, ni amakuru abagenda acicikana hirya no hino. Reka twigire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ubwo turagenda muri Kivu y'Amajyepfo. Hari video njya kuba nicare nkabona video iraje. Yego. Bamwe mu bazarendo, umukuru wabo uvuga ko akoreye de Kivu yose ibikorwa byo guhuza ibikorwa byabo, chef d'état major y'abazarendo akose bari igihugu mu kindi, aravuga ati twebwe twemeje guhiga amabandi, abantu bataye urugamba bakajya gushyira utugozi mu mihanda bako abaturage utwabo. No kuvuga ngo intambara ibahanganishira na M23 babonye batakandaho, baragenda bakoramo utwabo turenge, bajya mu baturage, bajya kubasahura. No kuvuga ngo bagiye batega amabariyeri, batega moto, batega imodoka, batega umuturage. Yego, ntacyo basize. Nabonye mu kwabo rero. Ubundi dore uko byatangiye. Yego. Ngira ngo isi yose cyangwa se twebwe twese twagiye dukurikira ibintu, tuzaye amakuru, tuza abantu bitwa wazalendo. Ariko muri iyi minsi nta makuru ya wazalendo mu cyumva cyane. Yego. Byagenze bite, habaye iki? Ubushize ndi kumwe na Samu duherutse gukora ku wazalendo, turi gukora kuri Fieka Dui James, umuvugizi wa wazalendo, ari kuvuga uburyo wazalendo bateshejwe agaciro, wazalendo bimwe intwaro, wazalendo batakirwanana na FRDC yanze kurwana, uburyo wazalendo batumvikana n'ingabo z'u Burundi. Avuga ko mu by'ukuri wazalendo babaye ibicibwa, nta ruhande na rumwe bari kwibonaho. Uribuka ko bigeze gukozanyaho n'ingabo za leta wazalendo? Ndabyibuka. Ejo bundi James Fieka yari kuvuga ati twebwe ubu twananiwe gusobanukirwa, noneho ntitukizi boss wacu arinde, ntituza arinde uduhagarariye, ibintu byose byaranze, abazalendo dufite agahinda, abazalendo turababaye, FRDC yanze kurwana, ubu niyo turwana twenyine, kandi ngo niba ibikoresho bidushiranye nta bindi baduha. Ese ubundi yavuga boss aba bashaka kumvikanisha iki? Abashaka kuvuga leta ya Kinshasa. Barahembwa? Ntuzi ko Tshisekedi yarabandikiye amadolari 500 kuri buri umwe mu bazarendo bari ku rugamba. Yes. Kandi nibo barwanaga cyane kurusha. Yego. Ariko bitewe n'aya masezerano yose Tshisekedi yagiye asinya, kandi akaba atabasha kwambura wazalendo imbunda, ntabwo ubwo bukangurabaga insensibilisation ntashobora gushoboka ngo bambure wazalendo imbunda bishoboke. Ko bibuka ko wazalendo ni abaturage, zari imfungwa barekuye mu bihe by'intambara cyangwa zatorotse gereza, ngo barabarimu batahembwaga, bari abantu bari bafite amadeni ya banki, bari abantu b'ibihindugembe b'ibirara biri aho ngaho. Ubwo ni ukuvuga ngo niba abantu batagira icyo bahomba, bavuga bati aya niyo mahirwe yanyu, niyo yanjye ya nyuma, byibura mfite imbunda nabasha kwiba, mfite imbunda nabasha kugera kuri ibi ngibi, mfite kuri imbunda natera ubwoba. Nabo ngabo bari bigiriye wazalendo. Nta myitozo ya gisirikare, nta discipline ya gisirikare, muri make kubijyanye na gisirikare ni ukurasa ubuhubu gusa, biri aho ngaho. Icyo tukihorere. Muri izo mpaka za wazalendo bagenda bagaragaza uburyo bari gukinagazwa, batakitaweho, nta biri kugenda neza, tukagenda tunababurira irengero, tukumva ngo abasirikare ba Kongo nabo bakubiswe, ngo wazalendo bakubiswe, bakubitanwe n'abarundi, kwivovota kukaba kwinshi, bikagenda bitiyobera uko biri kugenda birangira. Ubu rero amakuru meza agiye hanze. Wazalendo barengeye he? Wazalendo byagenze biti? Ntago mperuka kuyumva, nuko naje kuyigwaho kuntu. Wazalendo rero baje gushwana na FRDC. Mu magambo make bashwanye na FRDC bafiki. FRDC yahagaritse ibintu byo kurwana, ibivamo aho babonye hose, ku buryo none igihe cyarageze bakajya barwana ku mafro, cyane cyane mu misozi miremire ya za Minembwe ari urugamba rwimukiye. Ariko aba bazalendo bo aho bari bagashaka kwendereza n'abiturije, kandi hari amasezerano yagiye asinywa. Abarundi bakabitambika na FRDC kabitambika, kuko bo bumvaga nta mabwiriza bagenderaho, bumvaga nta muntu bakubaha, bumvaga bicyo bashaka ngo no kurasa umwanzi, nta gahunda, bataza ari nande.
hanapfuye benshi. Ubiza gukomeza rero bigenze gute? Byaje gukomeza babazarendo babonye ko basigaye bonyine. FRDC iri kubatera umugongo, FDNB iri kubatera umugongo, babimye ibikoresho bya gisirikare, wa mushahara nawo wahagaze, umushahara wahagaze. Mu magambo make abazarendo bahise bibona n'ubundi bongeye kuba ingegera zo mu makaritsiye. yego, Noneho bamwe rero banze kwemera kongera kuba ingegera zo muri karitsiye cyangwa gushyira imbunda hasi ngo basubire mu ngo zabo bajye iwabo. yego, Uzi icyo bakoze? Bafashe n'imbunda nkeya bari basigaranye, yego, bajya kuri route 5, route nationale 5, ku muhanda nimero 5. Uzi icyo bakoze? Baragiye buri metero 100 bariyeri, buri metero 100 bariyeri, buri metero 100 bariyeri. Leta ntibizi, leta ntiyabibemereye, ntiyabibahereye uburenganzira. Ibyo bahakorera leta ntibizi, ndetse n'ibikorwa bibi ku baturage birimo kwambura abaturage, kwica abaturage, gufata abagore ku ngufu, gutwara imyaka y'abaturage, kubambura ihaho no kubica mu buryo bumwe cyangwa ubundi. yego, Kugeza ubwo Guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki kimwe mu bibazo yajyanye Kinshasa ajya kubonana na Tshisekedi, banaganiriye ku kibazo cy'abazarendo. Noneho bonyine ubwabo batangiye guteza umutekano muke ari abazarendo, kandi aribo bamufashaga. aha. Mu butumwa rero Jean-Jacques Purusi yakuye Kinshasa harimo ubutumwa bwo gusenya wazalendo. Bizoroha Gusenya wazalendo bizagenda bite cyangwa bari kubikora bate? Ninde ukuriye wazalendo ku rwego rw'intara y'Amajyepfo? Nuwo musanzwe muzi, General autoproclamé witwa William Yakutumba. uriya bita ngo Yakutumba Dodo Jada. Yego, Eh, William Yakutumba Dodo Jada. Hari n'amakuru yaramaze igihe avuga ngo yararashwe, ngo ashaka kuba yaranishwe, ngo ari kwivuriza mu Burundi mu buryo bumwe cyangwa niberege. nabonye Arahari nta n'igikomere afite. William Yakutumba rero ari kumwe na General ukuriye ingabo hariya muri Sud Kivu ku ruhande rwa Kinshasa. ako aba konje atavuga. We ntabwo aba agomba kuvuga. Ajye muri bariya bazarendo bamurasa bamwice. Byabarekeye. Yicecekeye. Yakutumba bari ufata ijambo. Ariko yavuze ko ngo leta Kinshasa, Tshisekedi yohereje ubutumwa buvuga ko bariyeri zose ziri ku muhanda wa 5 muri Sud Kivu zose zigomba gusenywa. Ikibabaje kinatangaje za bariyeri zari z'abazalendo. Biraza kugenda. Ubu rero hari ikibazo hagati ya wazalendo, Yakutumba ubakuriye n'ukuriye igisirikare cya leta. Nidukuraho bariyeri turabaho dute nka wazalendo? Igisirikare cya leta ko cyatwanze, ko cyatwamaganye, turabigenza dute? K'ibikoresho bishira ndi tubona ibindi tuzabigenza dute? Ese kurwanya umwanzi byararangiye? Ubwo umwanzi na FCM 23 n'abandi byararangiye, bihagaze bite? Bakabwira bati mwebwe ni mukure izo bariyeri, nta ntambara, ndetse munasubire mu ngo mujyi wanyu. Nabonye banarasana bamwe banabafunga. Wazalendo ntibashobora bakabashyira ku yego amaboko inyuma. Wazalendo ntibashobora gushyira intwaro hasi kuko muri bo harimo abafite ibyaha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari n'abadafite ubundi buryo bazongera kubaho ubundi buzima bamaze gushyira intwaro hasi. niyo mahitamo ya nyuma bafite. Bisobanuye ngo amahitamo ya nyuma bafite nayo kugumana imbunda. Leta yabishaka ya Kinshasa yashaka kuzibambura bagahangana nayo. Twitege iki? Twitege rero ugusubiranamo kugiye kubaho mu minsi iri imbere hagati ya FRDC, FDNB na wazalendo. Ndetse ubwo na FDLR ntuzisige. FDLR zizarwana kuri ruhande rwa FRDC kuko FDLR yishyigikiwe na leta. Urabyumva ukuntu ibyo bintu biteye ubwoba? Biraza kurangira bite aba bazalendo Kinshasa iri gushaka guca no kuzimya? Irabigeraho iteka ariyo yabihereye intwaro. Wibuke ko abazalendo banakoze ibyaha by'intambara muri iyi ntambara yo muri Kongo. Bosi wabo ni Tshisekedi, niwe ugomba kubibazwa.
imwe muri solution za mbere Tshisekedi agomba gukora mu rwego rwo kwirengera yirinda inkiko mu minsi iri imbere ni ugusenya wazalendo. ibintu bitazoroha, ariko inzira zanyuzamo asenya wazalendo zizamugora, ku buryo wazalendo nibamara no kuvumbura ko Tshisekedi cyangwa se Kinshasa yatangiye kubahiga no kubaca inyuma, AFC M23 intero yayo ni iyihe? Join us, nimuze muhabwe amahugurwa yemewe ya gisirikare, muhabwe discipline, mukore igisirikare kiri professionnel, muhabwe ifunguro ryuzuye, munahembwe, urumva mufite ekipema zuzuye za gisirikare, equipment zimeze neza, mufite discipline mugenderaho, mufite amabwiriza, mukanahembwa. Ibyago bya leta ya Kinshasa nuko yananiwe kwisubiza turiya duce yafashe, yambuwe M23 yafashe, kandi bariya bana niho bavuka, bisane ngo bizatinda ariko bazayoboka. Abazakakabizwa na leta yabo ya Kinshasa iri kubarasa ashaka kubambura ziriya mbunda no kubakura kuri ariya mabariyeri, kubarasa iri kubashyira ku kandoyi, kandi niyo mahitamo bazajoyininga rero AFC M23. By'akarusho bazajoyininga, banakorera ikosi wabo, bakorera igisirikari wabo, kuko n'abana bahariya. Ubwo Kinshasa irimo kubatererana, ubwo irimo kubamagana, deja ndatekereza ko batangiye no kuvumbura ibinyoma bya Kinshasa. Yari yarababesheze, ubu se ntiyabahindukiranye, ntabwo byabura. Kinshasa yabahindukiranye already, kuko ubu none ntabwo Kinshasa iri kubabona nk'abantu bayifasha. Nta nubwo na Kinshasa ikiri responsable kuri bo. Ubwo rero uri yubakuriye azajyayo ya Kutumba, kuko afite amaze imyaka 30. Nabonye afite pause. Umva nkubwire, amaze imyaka 30 mu ishyamba, araguma mu ishyamba. Laurent Desire Kabila, so Joseph Kabila Kabange yari yaranze ko bakorana. Inde wanze? Desire Kabila yarabyanze, yanze gukorana n'abamayimayi baya Kutumba. Joseph Kabila Kabange yari yaranze gukorana na mayimayi na Zanyatura. Kabila Fils, yego, Kabila Peri yaranze, Kabila Fils aranga. Umuntu wahaye bari abantu ijambo akemera gukorana nabo ninde? Ni Tshisekedi. Bivuze ngo imyaka Laurent Desire Kabila yayoboye baya Kutumba bari mu ishyamba ariko ntibakorana nawe. Imyaka 18 Joseph Kabila Kabange yayoboye bari mu ishyamba ntiyakorana nabo. Uwakoranye nabo ni Tshisekedi yagiraga ngo bamufashe kurwanya AFC 23, birangira n'ubundi byanze. Byarangiye bigize bite? Byanze. None se buriya mayimayi za ya Kutumba bari abasirikare bazarendo baya Kutumba, nibuka ko bari baritabajwe cyane muri Uvira bavuga bati ewana ni twebwe tugomba kuhabana, naho bashyiriweho amaprime y'amadolari. Yego, bavuga bati uyu mujyi mu protege ntazagire uburinde, ntazagire ubucaracaramo. None Uburundi bwakohereza zira FDNB ariko atari abasirikare bafite imyitozo, ari imbonera kure zambitswe. Nawe fata abazalendo ufate n'imbonera kure ubohereze ku rugamba, batsinda uruhi. Bari kurwana n'amadubu afite uburakare, bari kurwana na M23 yambuwe ubutaka bwabo, bashwiragijwe, bakuwe iwabo, bafite gahunda yo gusubira iwabo. Ukazana abo basivile ngo bahaye imyenda ya gisirikare, ngo bahaye imbunda, bikabacanga. Ntawe uzi ubwenge bwo gukoresha drone wagera kuri urwo rugamba. Drone zigahagurukira kapitali Bujumbura kwa Siyoni, izindi zigahagurukira Kisangani. Bivuze ngo abafite ubuhanga abagumyeyo kure babohereza drone, imbonera kure na wazalendo badafite ubuhanga na bumwe imbere mujye kwicwa ku front line. None byageze ubwo bo bitangariza ngo ibikoresho dufite tubyahangara aba bantu duhanganye nabo, ariko ibyo byatangiriye kuri ministre, uyu mugore wari uhagarariye UN, umugore uhagarariye UN muri Kongo ninde? Ndamwibagiwe di.
w'umunyagineya ubu ni minisitiri muri Guinea. Umugore w'umukozi wa UN rwose ndabere nk'iri zina riba rincitse sha. Uriya mugufi rwose mukecuru. Uriya wigeze gusura M23 inoze se igoma. Uriya Goma ikimara gufatwa yasohoye itangazo avuga ngo imbaraga AFCM 23 ifite harya ni Fatu Bensuda ninde sinibuka neza. Uri kubyumva? Urimo kubyumva uriya mugore nuvuga ngo we yaravuze ngo ubushobozi n'imbaraga n'ibikoresho AFCM 23 ifite, uri kubyumva, ngo hari n'ibihugu bitabifite. Urabyumva? Nawe ubwe yarebaga imirwanire ya AFCM 23 akareba ibikoresho ifite n'ibikorwa ikoze. None se si bimeze nk'ibyabanya wa mu harya si Bintu Keita? Si Bintu Keita yego, niba ntibeshye. Si we no ndi kuvuga si byabaye nka Elia nyine wa mugane wa mukobwa wo mu madubukazi yavuze niko byagenze. Harabazaniye ari Kinshasa yarabameneye hari Goma, Tanzania iradepa, South bose Africa yose yarabameneye hari Goma, ku kibuga cy'indege cya Kalehe na Bukavu Sud Kivu bari babameneye. None no mu misozi ya Minembwe ndayishimiye yameneye amadubu. Uziko nk'ibikoresho 80% AFCM 23 twirwaneho bakoresha, uziko ari byo bambuye Kinshasa byose n'abafatanya bikorwa bayo. Nawe tekereza icyo kintu cyumve. Noneho rero nimba General autoproclamé William Yakutumba yamaze gufata umwanzuro wavuye Kinshasa wo gusenya barriere zose z'abazarendo bakaratwika tuzu twose twa Nyakatsi, ngira ngo no mu kiganiro barabibonamo cyangwa se bari kubibona uburyo tuzu turi gushya, uburyo Yakutumba yakoresheje inama, uburyo mu general w'Kinshasa we yari yacecetse nta n'icyo afite cyo kuvuga, yavuze utuntu dukeya. Ndagira ngo nkubwire ko General Yakutumba nawe agiye kugirana ibibazo n'abazalendo biteye ubwoba ku buryo ashobora no kubuka imirwano hagati yabo ubwabo. Urabizi bajya barwana, abazalendo basubiranamo bonyine ubwabo, abazalendo barwana na FRDC, abazalendo na FDNB rwose hari igihe kigera bagasubiranamo bakarwana. Ibyo ngibyo abantu bose barabizi. None ikibazo cyo kwibaza, wazalendo bari buze kubyicariraho kuko zira barriere ni nk'ibirindiro byabo, ni nako kurya kwabo, niho bakura icyo kurya, niho bakura rasiyo. Ese niba bakura kuri zira barriere bafungaga abantu bakambura abantu bagasaba abantu amafaranga bagasoresha, wazalendo barabaho bate? Nta ntambara ishobora kuza kuvuka hariya mu misozi za Sud Kivu hagati ya Yakutumba, FRDC na wazalendo basubiranamo? Simbizi. Ariko intambara nk'izo ejo tuzumvise ntituzatungurwe kuko bonyine ubwabo bameze nk'abari kuzitegurira. Ntabwo dukwiye gutungurwa. Kuva Tshisekedi yatumye umujenerali ukuringa hariya Sud Kivu, uwo generali nawe akajya kureba coordinateur